Tuhan kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Keluaran 29. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami mengerti firman-Mu, dan berilah kami pengertian, agar kami hidup berlandaskan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Cara-cara nangkuhkan Harun ras anak-anakna jadi imam. Bagenda me arus ibahandu man Harun ras anak-anakna guna ngedesken ia man bangku jadi imam dahiken dahinku. Buatlah sada jenggi lembu singuda dengar ras dua bajar biri-biri silalit man pandangan sitik pe. Buat tepung gandum si mejilenakel, jenari bahan roti sila tamaragi. Deba icampur ras minak zaitun, deba la ermina. Janah deba ka ibahan bagi biskuit si icalehken ibas minak. Tamakan roti kerina ibas sadaraga, jenari persembahkan man bangku ras jenggi lembu, bagepe bajar biri-biri si dua Babai Harun ras anak-anakna kudalan bengket ku kemah perjumpaan. Jenari suruh ia ridi, gelah ia bersih rikutkan peraturan agama. Kenca bage pakekenlah man Harun paken imam, eme baju epot, jubah ibabo baju epot tutup tenten ras gendit. Pakaikan bulang-bulang manbana, jenari ikatkan ibas bulang-bulang tanda si badia si iukir, ipersembahkan man Tuhan saja. Maka buat minak zaitun, tangkuhkan ia alu ngamburkan minak kutakalna. Dilo anak-anakna si dilaki jenari pakaikan baju naman bana. Pakaikan selempang ibas awakna, janah tamakan bulang-bulang ibas takalna. Bagenda me carana kam nangkuhkan Harun ras anak-anakna. Ia ras kerina kesusurna arus dahikan dahinku. Selaku imam sehrasa lalap. Baba jenggi lembu ku lebe-lebe kemah perjumpaan. Jenari suruh Harun ras anak-anakna nama kentanna ibabo takal lembu Gelehlah jenggi lembu i adep-adepenku. Ibas dalan bengket kubas kemah Buat deba darah lembu jenari sapuken ku tanduk batar-batar alu jari-jaridu. Iba-iba darah dai amburken ku teruh batar-batar Kenca bage buatlah kerina lemak silit ibas beltok lembu Bagin Athena si mahulina, buah pinggangna duana rikut ras lemak si leket dije. Jenari tutung kerina ibawo batar-batar jadi sada persembahan man bangku. Tapi tutunglah daging lembu kulitna ras tuka-tukana idarat ingan arkemah Enda me sada persembahan guna nasabkan dosa imam-imam. Buatlah sada bajar biri-biri si duandai. Jenari suruh Harun ras anak-anakna nama kentanna ibawo takal biri-biri Geleh biri-biri Buat darahna jenari amburkan ku sklewet batar-batar. Keret-keret biri-biri Burihi kerina isi beltekna ras pahana si arah pudi. Jenari tamakan ibabo takalna ras keret-keret si debanna. Tutung kerina biri-biri ibabo batar-batar. Jadi sada persembahan pangan. Bau persembahan enda merim kuakap. Buat bajar biri-biri si sada narindai. Ema guna penangkuhan. Jenari suruh Harun ras anak-anakna ngamparkan tanah ibabo takal biri-biri Geleh biri-biri janah buat deba darahna. Maka sapukan kucuping Harun si kemuhan ras anak-anakna. Ku kambal-kambal tanna si kemuhun bagepe kambal-kambal nahena si kemuhun. Amburkan iba-iba darah dai krina isklewet batar-batar Buat sitik darah silit ibabo batar-batar ras minak penangkuhan. Jenari pirpirkan ku Harun ras pakenna bagepe ku anak-anakna ras pakenna. Alu bage Harun ras anak-anakna bagepe pakenna nggo iendeskan man bangku. Sayatlah lemak bajar biri-biri lemak ikurna, lemak sinutupi isi beltokna. Bagin ate si mahulina, duana buah pinggangna rikutkan lemak si leket ije. Ras pahana si kemuhan. Buat sada ibas tep-tep macam roti, ibas raga roti si enggo ipersembahkan man bangku. Eme sada roti si icampur ras minak, sada sila icampur, ras sada biskuit. Tamakan kerina pangan enda kubastan Harun ras anak-anakna. Jenari suruh ia ngendeskan si enda kerina man bangku, jadi sada persembahan khusus. Kenca bage buat si kerina ibas ia nari. Maka tutung ibabo batar-batar, ibabo persembahan tutungan dai. Jadi sada persembahan pangan man bangku. Bau persembahan enda merim kuakap. Buat tenten bajar biri-birindai jenari endeskan man bangku. Jadi sada persembahan khusus, si enda jadi sekrajangendu. Tupung sekala imam itangkuhkan tenten ras paha bajar biri-biri si ipake ibas penangkuhan arus iendeskan man bangku, jadi persembahan khusus. Jenari israpkan man imam-imam. Adi bangsaku erbahan persembahan persadan,
Tenten ras paha asu-asuhan si ipersembahkan jadi si kerajangan imam-imam. Enda me keputusanku silanai banci iobah. Enda me pemere bangsa Israel man bangku, Tuhan do. Pakaian keimaman Harun arus iendeskan man anak-anakna si delaki kenca iyang gomate. Guna ipakena tupung ia itangkukan. Anak Harun sing gantikan ia jadi imam si bengket kubas kemah perjumpaan dahikan dahinku ibas ingan si badia. Arus make pakaian enda pituari dekahna. Buat daging bajar biri-biri si ipake ibas penangkuhan Harun ras anak-anak nandai. Jenari tanggerkan ibas sada ingan si badia. Kenca suruh ipanna radu ras roti si tading denga ibas ragandai ibas dalin bengket kubas kemah perjumpaan. Arus pe ipanna kai si ipergunakan ibas acara persembahan pengalami dosa tupung ia itangkukan. Imam-imam ngenca banci man pangan enda sebab badia Adilit denga daging entah perotik langa ipan sepepagina arus maka itu tung kerina. La banci ipan sabab badia Lakokanlah penangkuhan Harun ras anak-anakna pituari dekahna. Janah ula sitik pe nimpang ibas kai si enggo kuperintahkan man bandu. Tep-tep wari la banci la ipersembahkan du sada jenggi lembu. Gelah dosa banci ia lemi. Si enda arbahanca batar-batar jadi bersih. Kenca bage minakilah batar-batar alumina saitun gelah jadi badia. Bahanlah bagenda tep-tep wari seh pituari dekahna. Alu bage batar-batar enggo badia tutu. Janah adi isip gia entah kai gia sindadapsa la banci lang kena marah. Arkite-kiteken gegeh kebadian na Persembahan tep-tep wari. Ibas paksa sireh enda la banci la tetap ipersembahkan du tep-tep wari ida sebatar-batar dua anak biri-biri umur sada tahun. Pagi-pagi persembahkan sada anak biri-biri. Janah sada nari karaben. Radu ras anak biri-biri si pemena persembahkan pe sada kilo tepung gandum si mejile icampur ras sada liter minyak zaitun. Amburkan pe sada liter anggur jadi persembahan. Persembahkan anak biri-biri si peduakan karabena. Janah radu rasi persembahkan pe tepung minyak zaitun ras anggur si seri buena rasi pagi-pagi. Enda me sada persembahan pangan man bangku. Tuhan du janah bauna mereken keriahan man bangku. Ibas paksa-paksa sirah enda. Persembahan tutungan enda la banci la tetap ipersembahkan du adep-adepanku ibas dalin bengket kubas kemah perjumpaan Ijeme aku jumpa ras bangsaku, janah ngerana ras kam. Ibas ingan aku jumpa ras bangsa Israel. Janah sinalsal terang kerehenku erbahansa ingan jadi badia. Aku pagi erbahansa kemah ras batar-batar jadi badia. Janah aku nerap kenca Harun ras anak-anakna dahikan dahinku jadi imam. Ringan aku i tengah-tengah bangsa Israel, janah aku jadi di batana. Itah bangsa maka aku Tuhan di bata, si maba ian darat i Mesir nari. Gelah aku banci ringan i tengah-tengahna, aku kap Tuhan di batana. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada firman-Mu ini Tuhan ingin bangsa Israel memberikan persembahan kepada Tuhan agar bangsa Israel mengenal Tuhannya. Berkatilah kami ya Bapa di kehidupan kami agar kami dapat memberi persembahan sebagai pengingat bahwa semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Berkatilah kami, tuntunlah kami agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.